Poštovani gledalci Dijaspora Media Group, Srbija i svet na zadatku u poseti Beogradskoj tvrđavi. Nalazimo se ispred spomenika zahvalnosti i prijateljstva Francuske i Srbije. Kamera i reditelj Mile Groznanić dočarat će upravo taj spomenik koji simbolizuje višedecenijsko prijateljstvo koje je započelo, kao što vidite ovdje na spomeniku, 1914. u Prvom svjetskom ratu do 1918. Volimo Francusku kao što je ona nas volela. Mi ćemo dočarati sada, obići ćemo spomenik koji se nalazi na Beogradskoj tvrđavi, na polju koje se zove Kalemegdan. Kad god možete, dobrodošli u Beograd, u Srbiju, da vidite ovaj spomenik. Evo, pogledajte kako je to veličanstven spomenik. Beli mermer. I sa prednje strane ćemo doći da zabeležimo kadar. Snimamo sve lepe stvari, Srbija, region i svet, a la France, godina, i ovdje sa ove strane, kamera će dočarati, da dođemo, da vidimo taj pokret, tu snagu, tu pobedu, a ovdje simbolika zajedničkim snagama, dva bratska vojnika, srpski vojnik i francuski vojnik. Chers amis du France, bienvenue à la Serbie. Još jedan put, prijatelji iz Francuske, dobrodošli u Srbiju. Odavde iz Beograda, Mile Groznanić i Miša Ćirić. Au revoir, doviđenja.